Breaking news. From the depths of hell itself, we bring you a report that will send chills down your spine. A nightmare that has become a reality, and a warning for the rest of us. Bharotborxor Matit uposise akou kola dekh Aaghat bohutu kintu nai eyat kunu bech Manobotar juddho kintu aji eyat manuh xekh Momai't dangor amar babei Nijor dekh jodi ekeloge haath dhori ami ekotar saki jwolai puhor biyopam Nijor dekh jodi jaati mati loi kyo Nijor apon buroh logot koru yate bhedbhav Nijor dekh aji hinkhate dub gol Nijor lukbur akou aji dur gol Nijor putroi korile mako hotya drugs kora manuhik aru manob xekh hol Mukhot hahi tar dim dak dui thapor Homoy heli meli kun nijor kun poror Homoy yat dehuai homoy yot wrong Homoy akou khuri nahe homoy antur nijor Hok no yat bohutu nari hopon karon khuri ase yat doi to bisai tripti Nirapot nai ghor putri jite nijor pitri kore thor khon putri Dekhor economic koi yat othik rape index ei dekh khonor proti rightjor Kori goi thak tur nijor e pap hobo judgment tur 80 guidejor Kyo aji akou puhor yat kom aru entire paikol kyo Aji manubur Manobotar pahori manuhok bikitol kyo Aji morom yat nai kyo aji kol thak manuhik hai kyo Yat khabole na pai kyo khuri sabole karo homoy yat nai Moi jom dur dur babei likhilu aji moi date no Homa jot mukha pinde kyo fake look Homa jot bhedbhav sai dress code Date code dur atma dur soul dur papor dondo akou mur hatot Dur babei likhilu norokot nam hobi posmo aji toy akou mur matot Dini rati soli ase akou hotyakando Ain ase bohutu nai kunu dondo Hukai call dates nai operator on the back cam on kintu poti jono soku bondo Kola yat make aru din hol ondhokar Jokhom yat bohutu nai porikar God jabi loi toi nijor ahankar Doi do dekhi kyo koro toi tiroskar Dur doi lukor babe dekh kol dub Thomor namot juddho babe ase yat bohu chup Thomor namot kor toi kyo hotya Thomor namot hate speech ei hol dur dukh Xekh hol yat jibonor ortho Boy hire biplobi shobdo Ei kola mur ekmatro ostro Hei babei likhilu BIXAKTO XOTTYO BIXAKTO XOTTYO BIXAKTO XOTTYO BIXAKTO XOTTYO BIXAKTO XOTTYO It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it. Potrokar